ni igitekerezo cyiza kuba uri kudukurikira. Amakuru mbazaniye ni amakuru adasanzwe ajyanye n'impanuka y'indege ndetse n'inkongi y'umuriro. Uti byifashe bite ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi mu gihe intambara ikomeje kubica bigacika muri Burasirazuba bwa Kongo, ari nako ingabo z'abarundi zihatesekera zitsindwa hamwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC rihanganye na M23 imbere mu gihugu mu murwa mukuru Bujumbura. Ku munsi w'ejo habaye inkongi y'umuriro, ana amakuru yamenyekanye nyine kuko uyu munsi kuko ni inkongi y'umuriro yabaye hagati mu ijoro. Iyi nkongi y'umuriro rero yibasiye isoko rya Gatoke irangije yangiza byinshi. Iyi nkongi y'umuriro yaje mu ijoro ryo kuri wa kabiri rishyira kuri wa gatatu nyine ku itariki ya 19 Gashyantare. Igice cy'isoko rya Gatoki riherereye hafi y'ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura muri komine ya Mukaza, niho kuri iryo soko rikuru nyine abari Bujumbura murahazi, niho iyo nkongi y'umuriro yabereye. Bite by'inkongi hangiritse ibiki, harabayiguyemo, nibyo tugiye kuganiraho, hanyuma ngaruka nanakubwira ibijyanye n'impanuka y'indege. Rero iyi nkongi yateje igihombo kinini cy'ibicuruzwa bibarirwa agaciro kama miliyoni menshi y'amafaranga y'u Burundi, nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru Iwacu Burundi ibivuga. Nk'uko byatangajwe rero n'umwe mu barinzi b'iri soko, inkongi y'umuriro yadutse hagana mu masaa 8 z'igicuku mu gace karimo kasino ndetse n'ububiko. Uyu rero witwa Niyambere Tarsis, ni umwe mu bacururiza muri iri soko, yagiranye ikiganiro kigufi n'iki kinyamakuru cyitwa Iwacu Burundi. Aravuga ati nabuze byose, ntacyo nashoboye kurokora, maze gutakaza ibintu by'agaciro byinshi, ibintu by'agaciro kenshi kabarirwa mu mamiliyoni, muri miliyoni 400 z'amafaranga y'amarundi. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane ku muntu wari waragerageje kuba rwiyemeza mirimo. Akaba avuga ati rero ni igihombo kinini. Rero numwe mu bacuruzi bagizweho ingaruka n'inkongi y'umuriro. Abacuruzi rero bamwe bagerageje gutabara ibyo bashoboye, mu gihe abandi bariraga bareba ntacyo bashobora gukora. Nyine birumvikana inkongi yari nyinshi cyane, ikabije ku buryo bamwe banabonaga nyine ntacyo kuramura, amarira akaba ariyo basuka yonyine, bakareba ibyabo biri gushya. Undi mucuruzi we yagize ati ntacyo navuga, nta mbaraga mfite zo kuvuga, byandangiranye. Abapolisi rero batabaye vuba bagerageza guhagarika umuriro kugira ngo udakwirakwira mu bindi bice by'isoko. Nyuma umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura yitwa Jimmy Hatungimana, byari biteganyijwe ko agera habereye inkongi mu rwego rwo gusuzuma ibyangiritse. Iyi nkongi rero nk'uko byumvikana ni inkongi yabereye mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi kitorohewe. Mwumvishe ko mu bihe bitambutse igihugu cya Canada ku munsi w'ejo cyasabye ko abanyagihugu bacu bava muri iki gihugu cy'u Burundi nyine kubera ngo hari ibyitwa volatile security cyangwa se insecurity. Ni ukuvuga ko isaha n'isaha hashobora kuba haba ibibazo by'umutekano muke. Gusa leta y'u Burundi yo ikizeza abarundi ko nta kibazo gihari cy'umutekano muke. Ibyo rero bikagukomoka nyine kuri bimwe nahereyeho mvuga by'ingabo z'u Burundi ziri mu gihugu cya Kongo zakomeje kurwana hamwe n'ingabo za FARDC n'ihuriro bafatanya, ariko guhagarika umuvuduko w'umutwe wa 23 bikanga. Bigatekerezwa ko rero bishobora kuzamura uruntu hagati y'ingabo y'abasirikare bakuru b'u Burundi ndetse n'abategetsi bakuru b'iki gihugu, cyane ko iki gihugu nyine gisanzwemo abatavuga rumwe nabo ndetse n'imitwe itandukanye irwanya igihugu cy'u Burundi. Binatujyane rero kuri iyo mitwe 3 y'inyeshyamba yatangiye kugera ubutegetsi bwa Ndayishimiye amajanja. Izo nyeshyamba rero z'abarundi zatangaje ko ku munsi w'ejo zamaze kwihuza imbere yo gutangira kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwe. Iyi mitwe irimo uwitwa FRB, abarundi, UPR ndetse na UPF. Yemeje ko umugambi wo kurwanya Ndayishimiye biciye mu itangazo FRB yasohoye ku wa mbere tariki ya 17 Gashyantare. Umuvugizi wa FRB abarundi Major Mugisha Joab, n'umusirikare, yasobanuye ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama yahurije iyi mitwe nyeshyamba kuri komine Musigati, intara y'Ububanza, kuri wa 16 Gashyantare 2025. Yavuze ko iri huriro ryafashe izina rishya rikitwa FBL abarundi, ndetse ryiteguye gukora ibishoboka byose ngo kugira ngo rirwanye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riyoboye
Uburundi. Birumvikana ko rero ni ibihe bitoroshye. Yaragize ati rero FBL Abarundi irashimangira ko yiteguye guhangana n'ibibazo byose irwanya CNDD FDD kugira ngo ibohore igihugu cyacu kiri mu bibazo. Mu bibazo yasobanuye ko Burundi bufite birimo ubukungu bwabwo bukomeje guhungabana, ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje kubiba amacakubiri n'urwango mu Barundi, bukanifatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu gutegura jenoside igambiriye abatutsi nyine aho mu Burundi. FRB Abarundi niyo yigambye igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi muri komine Mabayi, murabyibuka aho ni mu ntara ya Cibitoke mu gushyingo kwa 2019, ikiciramo abasirikare 38 naho abarenga 100 baburirwa irengero. Iriya mitwe rero yiyongereye kwa Red Tabara naho umaze imyaka myinshi uri mu ntambara n'ubutegetsi bw'u Burundi bushinja kuba ari nyirabayazana w'ibibazo bitandukanye byugarije iki gihugu cy'u Burundi. Nayo yabwiyeho rero ko turi bunavuge ku mpanuka idasanzwe y'indege, impanuka ikomeye cyane. Ni indege yaguye ubwo yageragezaga guparika ariko bikanga. Abagenzi n'abakozi bose bari bari muri iyo ndege ku bw'amahirwe nyine bararokotse, ariko ikibuga cy'indege ndi kubabwira ni ikibuga cy'indege cya Toronto Pearson muri Canada, niho iyi mpanuka y'indege yabereyeho ku munsi w'ejo, ariko bitangaje cyane ntihagira umuntu n'umwe uyigwamo cyangwa se upfira muri impanuka. Witwa Deborah Flint ayobora ikigo Greater Toronto Airport Authority yaragize ati twagize amahirwe cyane tubonye nta muntu n'umwe upfiriye muri iyi mpanuka. Umwana umwe n'abandi babiri bakuze nibo bakomeretse cyane muri iyi mpanuka idasanzwe nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutabazi. Abayoboye ikibuga cy'indege cya Toronto Pearson Airport bavuze ko iyi ndege yakoze impanuka ari ya company yitwa Delta Airlines yari ivuye Minneapolis muri Amerika, ikaba yari irimo abantu 80, muri yo rero 76 nibo bari abagenzi, ubwo abandi bane ari abakozi b'indege. Delta rero yemeje ko iyi ndege yitwa CRJ 900 ariyo yagize iyi mpanuka ahagana ku isaha 8:15 mu masaha nyine yo muri icyo gice. Umuyobozi w'umujyi wa Toronto nyine iki kibuga cy'indege kirimo aho muri Canada yitwa Olivia Chow yagiye kuri X aravuga ati nishimiye kumenya ko abagenzi n'abakozi bose bahari nyuma y'impanuka y'indege yabereye muri Toronto Pearson. Mu butumwa rero yanyuje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, iki kibuga cy'indege nacyo kikaba cyagaragaje ko abari mu ndege bose babonetse kandi nta wagize ikibazo. Ikindi ntagenda ntababwiye mu makuru y'ibiri kubera mu karere nuko umutwe wa 23 nyuma y'imirwano yamaze umwanya ujya kuba munini, ubu yatangaje ko yatangiye kugenzura umupaka wa Kamanyora. Ahagana rero ku isaha y'isa 7 z'amanywa kuri wa 19 nyine turiho Gashyantare 2025 nibwo aba barwanyi bari bamaze gufata umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Mu ijoro ryo kuri wa kabiri abarwanyi 23 binje mu mujyi wa Kamanyora ariko ntibahita bafata uyu mupaka. Mu gitondo rero cyo kuri wa gatatu habaye imirwano idakanganye hagati y'ingabo z'u Burundi hamwe na Wazalendo, bari bagerageje kwihagararaho birumvikana FARDC yo iba yagiye, gusa nyine akagozi birangira gacitse. Ubwo abarwanyi 23 binjiraga muri uyu mupaka, abashinzwe umutekano bawurindaga ku ruhande rwa Kongo bahise bahunga. Amakuru rero twamenye nuko bamwe mu barwanyi ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'Abarundi batawe muri yombi n'umutwe wa 23, ubwo nyine birumvikana baraza kuba bameze nk'imfungwa z'intambara. Umutwe umwe mu baturage yagize ati hari benshi mu ba Wazalendo n'Abarundi bafashwe bakusanyirijwe ahantu hamwe kuko bari bafite nibyo bari basahuye. Birumvikana rero ni discipline nziza ku ngabo, ku ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa Kongo kuko nyine basanzwe bazwiho ibikorwa byo gusahura, hari nacyo nyine gituma abakongomani benshi bakundira umutwe wa 23. ni umutwe uri très organisé ku buryo ikijyanye na discipline ari ikintu babitaho cyane. Rero aba bafashwe kuko umuturage yavuze ko harimo abari bageze ibyo basahura. Undi we yavuze ko ubu mu mujyi wa Kamanyora hatekanye kuko nyine batabawe n'abarwanyi ba 23 mu gihe ngo bari barembejwe n'ubugizi bwa nabi bw'aba FARDC nabo bakorana.
uyu muturage yagize ati twabakiriye neza, twabagemuriye amata na ji kuko bari barushye kandi badutabaye. Birumvikana rero ko ari ibintu bishimiye. Gusa kugeza ubu ingabo za Kongo zavuye i Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka kwa Manyora zose zahuriye mu mujyi wa Uvira ushobora kugwa mu biganza by'ayo 23 mu gihe cya vuba cyane, kuko hari n'amashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bamwe mu mfungwa zari ziri muri gereza ya Uvira nyine muri uwo mujyi mushya M23 ishobora kwigarurira umujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo, bari gutoroka nyine bagenda rwose mu muhanda ubona ntacyo bikanga. Umwe mu baturage rero muri Uvira ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu yabwiye isoko y'amakuru turi kubabwira ko ibintu byadogereye, abaturage bivanze n'abasirikare bose bari guhungira mu Burundi. Avuga ko umujyi wa Uvira wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ushobora gufatwa na 23 nta mirwano ibaye, kuko ingabo z'u Burundi ziri mu bari gukiza amagara. Gusa nubwo bivugwa n'abaturage bariyo, leta y'u Burundi yabihakanye, kuko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yagiye ku rubuga rwa X avuga ko abasirikare b'u Burundi ngo bari kwitwara neza muri Kongo kandi batarataha, bari gukora inshingano bahawe neza, ndetse n'abaho bahawe kurinda ngo bakomeje kuharinda, niko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga. Kuva Uvira rero ugera mu mujyi wa Bujumbura n'intera y'ibirometero 27 ikaba ari iminota 44 n'imodoka cyangwa amasaha 6 n'amaguru. Birumvikana ko rero Uvira na Bujumbura haregeranye cyane. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi rero nkuko nari maze kubigarukaho yitwa General de Brigade Baratuza Gaspard, yavuze ko abasirikare ba FDNB boherejwe muri Kongo bakomeje ibikorwa byabo mu duce bashinzwe. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majyaruguru imirwano yabereye ahitwa Ikitsombiro muri teritwari ya Rubero hagati ya 23 n'ingabo za leta mu birometero 30 uvuye Rubero centre, hakaba kilometero 75 uvuye mu mujyi wa Butembo na kilometero 129 uvuye mu mujyi wa Beni, aho habereye imirwano ikikomeje hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'abasirikare barinda nyine ako gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru. Sinagenda ntababwiye iyi nkuru y'Ububirigi bwasubije u Rwanda nyuma yo gusesa amasezerano mu bijyanye n'imikorere byakozwe n'u Rwanda. Igihugu cy'Ububirigi cyavuze ko cyakiriye icyemezo cya leta y'u Rwanda cyo guhagarika imikoranire mu bikorwa by'iterambere. U Rwanda ruvuga ko rwafashe iki cyemezo nyuma yo Ububirigi buhisemo gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gungabanya cyangwa se mu kugambanira cyangwa mu gukora ubugambanyi bugamije gusibira amayira u Rwanda. N'umugambi ibihugu byombi byuhurijemo, uwo mugambi w'iterambere nyine kugira ngo u Rwanda ruhagarikirwe inkunga yo kwifashishwa mu bikorwa by'iterambere. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost ku rubuga rwa X yavuze ko Ububirigi bwakiriye icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika imikoranire nabwo mu bikorwa bigamije iterambere. Uyu mutegetsi mu Ububirigi yashinje u Rwanda guhungabanya ubusugire bwa Kongo nk'uko igihugu cye kidahema kubivuga, agira ati Ububirigi bushyize imbaraga ku kuba habaho ihagarikwa riciye mu mucyo rizatuma hasigasirwa inyungu y'ubufatanye bwacu bw'igihe kirekire ku bw'ineza y'Abanyarwanda. Birumvikana ko harimo akantu gasa nko kuresista, ariko nyine umwanzuro iyo wafashwe n'uruhande rumwe birumvikana. Yavuze kandi ko bazakomeza gushyira imbaraga mu gusaba umuryango mpuzamahanga gushaka igisubizo hagendewe ku mategeko mpuzamahanga. Ububirigi buvuga ko buha agaciro icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika ubufatanye. U Rwanda narwo ruvuga ko Ububirigi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande muri aya makimbirane kandi babufitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere n'ibya politike hari ibintu bidakwiye. U Rwanda ruvuga ko Ububirigi bwahisemo icyemezo gishingiye kuri politike cyo guhitamo uruhande kuri aya makimbirane kandi babufitiye uburenganzira, ariko kuvanga ibikorwa by'iterambere n'ibya politike atari ibintu bikwiye. Ububirigi rero bukora ubukangurambaga ku bindi bihugu by'Uburayi ngo bikomanyirize u Rwanda inkunga birutera. Ni no kuri iyi nkuru rero nsoreje amakuru yacu. Ndabashimira kwa mwadukurikiye. Nge nitwe Eric Rukundo. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, nawema kugutegurira naho ubutaha.